Бақытқа тайланайындар. Мына ушул балаға ömründe jamanda körbe. Amin. Allah razı olsun. Habib Bayke, altınlar zekat olsun. Allah razı olsun. Kütülüğü ne oldu? Altınlar zekat fonduna Allah razı olsun. Şu fondga kayrıldım elem, açın aytkanda Talat Baykegeç. Şu jardam berdiңiz деп şu men de akça berет деп ойлобоймусун için. Rahmat, Allah razı olsun sizlerге. Tağdır açık kıl kollarımdı tağdır tazarçı hoylarımdı tağdır taşır kapsı kılmayın tay saldat çıkılmayın tospoçu jollarımdı tağdır. Habib Мырза өзү Дунган улутунда болсо да жүрөгү ак. Мен берген акчаны жакшылыгына жумшалып кубанычка бөлүнсө, мен эмес Аллах ыраазы болот деген ойдо. Кыргызстанда акчалары сан жеткис миллиардерлер көп. Бирок алардын арасынан өтө чоң суммада жана ар дайым кайрымдуулук иштери менен алектенген үлгүлүү алтыннар зекет фондусунун жетекчиси Habib Мырза да бар. Habib Мырзанын бул аракети чынында эле башка бай адамдарга үлгү катары, аларда муктаж адамдарга жардамын аябай берсе деген ою бар.